Салом ба ҳамаи дузандаҳо, салом ба ҳамаи бонувони зебо, салом ба ҳамаи апаҳову хоҳарову модаро, духтаракҳои хушрӯ. Имрӯз ман шумода инами тарзи духтани манами хеле кӯртара нишонтон метем. Аптачка ями ай аднатоне, фақат ай аптачка ай тарафи пушне, аптачкара чихи тарафи берун гардондему манами хе болош дигар поёнаш мисол манами хеле ямам хе рангбор додум. Духтаро хе бо шумо метонен инҷодани хеле гуло рост мекунан ку ай ҳар хел намуд метонен рост кунен. Ина киртачам хе вутичка дора. Размери ям маникен размери худаш 44 боша, кирта размери 48 да омадагиай. Ба ҳами остине ки духта будум ку да ҳами тоғри омад бабчика я остин ки буд ма часпондумша нишон додум и параш остин надора. Манам хе духтаракҳои хушрӯ хеле кирта мебия. Боз тарзи духтани ҳамия шумо да нишон метам. И заказ нестай духтаро просто ҳам хе да як материал имтагаҳай шумо да ҳами тарзи духтанша нишон метам. کنون برای هم خیلی فسون تیار کردم. برای فسونی که پیشکش بخمال دارن خیلی متریال ادنتونه. من خیلی ادنتونی را میگیریم. پشتش ده فلزیلین میچسبونیم. راستی گپ شیرینش حضیرش ده این مودا کالونایو. من بودگی 6 مودا گرفتنشون دادستم. این اینجا کشودیش 48 23. برای که دهانی کرتارا میبریم. با بویجش من خیلی میبوید ای میشه که عدل روستش کنیم دا کاکت رنگی پیشک چسبونیم یکی راهوز مو رنگ اپتاچکا تیار میکنیم و دا پاپلین یک بار دا ماتریال دا قدش میچسبونیمش. دخترکو گردن 9 سانتی متر میگیریم. نه بولو شالکا مکاک روست کنم. بعد همینجا دهانی کتارا میویم. دهانی کتا تیارش 17 های ما وزیرش ده 18 میمونم. میتونین کلوب کشین، میتونین کاپیلکا کشین. من خیلی رازو میکشیدم. شما دا با نشون تیم که چخه با اجاره مایده کدان در کره. این اجاره که نه که گرفتیم همجوری یکون 1 سانتی متر مایده تر گیرین. خوین که کشوتر به کشوترکش گیرین. نه خوین مثلا مایده ترک نه 1 سانتی متر من مایده میگیرم. دخترها میتونن که همین کدومی دا خیلی معقول باشه تیار کردن. یا خیلی در فلزیلین تیار میکنن میبرن بعد فلزیلین بالای همون دا ای طرف میگذاره ای او طرف با ای روی کشیدگی ای طرف دین طرفش هم میکشن بعد میگیرن دا ماتریال کلی میکنن. این خیلی هم کدومی دا که مثلا آسان باشه میتونن که همین خیلی روست کنین. من ای اول که هم خیلی دختگیم من دا آسان تر همین خیلی анакина чиқе мечаспонем. қада мубайнша миёвем. диденама тарафи чапанагиш қати ҳар дафъа тарафи ростанаш қати утюг мекардам. ҳозир ай тарафи чапаш монда байна миёвем. баъд анами хел тарафи чапаш боло ростанаш бошад тарафи поён нигоҳ мекунам ҳами хел монда пешака боша мана хел мемонем.
ростанагиш ба чапанагиш флизилиндор тарафи шумо. вақте ки мана хел духтем ҳамара обработка кардем, и тоб мехӯрад, тарафи уст мерава, тарафи пеш мегарда. манам хел ай дырнышки зиёдӣ бирдем ку дани киртара байниш флизелинша ҷудо кардам. нахе мечаспонам. Шумо пешакӣ духтаро метавонед фасони киртатона бикашен. ана духтаро баъде ки клей кардем, ана баншай амихе фасонтон қати кашида аминҷара нукчаша михе серединаша михе чиқирак мерена бо дариша михе рафтан мегирен. фасонтона бикашен. агар ки ай болои флизелинам кашен иҷи гап не, флизелинам начаспондаги бошем бикашенам серано метова. ана духтаро духтемам хел. акин дырша бирида кинҷакоя бирида манахе ҷои даркориша каҷак бирида анами пешака тарафи пеш мегзаронем. ана духтаро вақте ки бирдем и тараф ки гузашт анами дарза да паплин гирдобагирд медузем. манхе ай ҳами тараф монда манхе гирдобагирд ами дарзи қафоя медузем. баъд бо як қатори дига ай болош мерем. баъде ки духтем баъд иҷаша чӣ хеле мебирем и размерша ма шумода нишон метим. духтаро пешака тайёр кардемам хел. ҳолам иҷоша намебирам. ҳолам ягон ҷоша намебирем. барои чӣ? барои ки ҳози аввал кетфора мебирем, ҷои остина мебирем, баъд чени дилхомон иҷаша борик мекунем. духтарако и мақсад шумо киртара метонен ки ҳамихе нимтага гирен, метонен дароз гирен. киртаи мо киртаи заказ нест. ман дар шумо ҳамихел дар материали нолозима дар шумо нишон додистам. пуштака бо диққада мемонем, диққада кардану хел. баъд дар болош пешака мемонем. мерка мегирем ака. ана духтарон хе болои ҳам ки хоб кишид. оли бинен ман ҷӯша бирдагӣ нестам. вақте ки оли меркара ки гирифтам, баъд мисол аниҷара метонен ё полукру кунен, ё иҷаша метонен секинҷа кунен. вай мақсад вобаста ай клиент, вобастаи шумо. барои қа аввал китф мегирем. ман ҳози як бора и киртаи мегӯм ку заказ нест. барои қа як бора ами тайёрша мегирам. 1 сантиметр ҳаққи духт мемонам, дигаша тайёр мегирам. китф тайёрш 7, ман 8 мемонам. ина 8. ами сари китф ровна 1 сантиметр монда ман амира камака поён мекашем. мелои ҳозира безе пуштиям ки тез мешканам. баъд ай ҳамиҷа барои занакои калон бисмонем, бо камтар таи каша майдатар мепуштагӣ 17 сантиметр мемонем. обхват грудиша 25 мемонам. где-то размерои 48 50 да туғри мегира. ина 25 меша 50.
بین همه را کلوله میکشیم. بعد که کلوله را کشیدین ای سر کتف میتونین وتیچکوشا بمونین. وتیچکوی سری سینه چخیل که من شما رو نشون دادم. وتیچکا میمونیم تیار میکنیم. بعد پیشک میچسبونیم. برای همین من پیشکی ندوختم که البو ای سینی درن مقصد وتیچکوی من خیلی دوره. من خیلی وتیچکوشا میدوزیم. بعد میونشا کمتر استر رفته اوسشا من خیلی روست میشیم. انا گردنشا باشه دخترو نیم سانتیمتر استر مونده و یک گدتا خیلی پولو کروگ میکشیم. همجرا من چقدر گرفتم بتونین کمتر میده گیرین. من 4 سانتیمتر گرفتم میشه که با همجرم 3 سانتیمتر بگیرید. باید چیزگر دخترو فراموش نکنه که وقتی که پوره میکنه سرازو میده نمونین همین جوره. چقدر کتف کلان مونده همجرم پهمتر میشوه. ای پشتکه چقدر کشوترک بیا با خوبه با وقتی بریدنی که اوستین چسبوندن ده کمکک پیشک شد دیگه چقدر میتونیم بریم پشتن که نبریم. این برای تنگیش نامدن زنکوی که بوز بالای پشون خیلی گوش داره که هم ده هم میتونین هم خیلی کنین. های دخترکوی خروبک ده یگلخت هم بزنین هیچ کار نمیکنه کشیش نمیتیه برای که بندی دستشون خروبک پیشه کروچی نمیکشه. خیلی که من گفتم پشترک میتونین که شما با وتیچکا بمونین. وتیچکای میون منم خیلی بلندی سینه را میگیرین ایسش چند قیم میشوه میتونین هم خیلی وتیچکا گیرین. اگر که دیده که این خلاتون نمیرسونه ای پایون همی اومدن میگیره دختن گیرین. من از به وتیچکا هم خیلی فقط طرز دختنی انا میجاره ما شما دا میفهمونم. ایسش ابکنوین خیلی که پیش میدوختیم نشون داده بودم در ویدیو گذاشته هم خیلی میدوزیم دخترو. واسه چه خیلی جراب میبریم من شما دا نشون میتیم. من دخترو ای بینش پیشکا میبروریم. ویلو را بالای هم با یک دیگر توغری خوب میکنیم پایان فاسونش میکشیم. احتیاط کنید که با پاکت کردن در قد در نمونه که شما ببرینش. اول полностью ایسا بکشینش بعد ببرین. دستم که فاسون зависит از شما بتونین نیم کلوله ببرینش. انا دختروی خشرو شما با میتونید که فاسون هم مثال منای خیر رستش کنین. منای خیر بعد لابی همی اویرلوگ میزنیم. لابی همو اویرلوگ تا میکنیم که همین نوکش تیزک بیاید و منم خیل باقی موندهش تا میکنیم. واسه ما ایران نمیخیل قط میکنم. در بالای همی پاپلین ستروچکا میرم. نمیخیل. ای طرفشم ای طرفشم. انا دختروی خشرو اویرلوگ زدم. ریشتم نه سفید دیدستی نه اویرلوگ زدگی. انا برای که ستروچکای بالوش رفتن ایمیج مسیرامنو یا بلافکا زنین یا دستی دوزین ما کلی میکنم. باینتر کلیوی مونده. مقصد ام خیلی کلیوی قطع کلیش میکنم. ای طرفشم هم خیلی.
نه دختره کوی خشرو دختمش دیدین چقدر کرات نامد نه طرف پشتم دم چقدر که وتیچکا گفتم وتیچکا دختم اثری سینه میوین کشودیشا میوین میون همه همی در سه نواری پیشتره هست دخترو وتیچکا مونی بعد انم خیلی میشه پشتکشم هم خیل دختم تیار کردیم انا که دخترو گرلاوی نره میچسبونیم بعد همش یک جای مونده میدوزیم کتفوشه براشه انا دختروی خشرو تیار کردم همه را نگاه کنین همچه خیلی که گفتم تو نه همی طرز دختن همش یک خیله در ویدیوی پیشتره من هست دانو کرده کبوتی که در تنه خودم پشتگی من همی خیله همی پشتی همه کردار من یک خیله میدوزم طرز دختنی همی را من در شما نشان دادم طرز دختنی همی اپتچکه که مو ای طرفی رستن میمونیم طرفی قفا میگردونیم برای دهنی کرده همرا ویلور مونینو ای طرفی قفا مونده طرفی پیش گردونیم پروسته کاکت کشم خیروز کنین فاسونی پویون зависит от шмо метавонен герда кам кашен барое ки бисёр иҷоза украшения мебиёяд ку даже инам хеле фасонда поёнш да шамелакҳои хеле кашокашока мешавад дар поёни ам хеле часпонӣ украшенияша мисол чӣ хеле ки шумо да маъқулай ина вутичкош манам хе бо таи каша вақти бриданда бо қати остин камакак ман хе брида таи каша мекувем